Ekiroto kya tiimu ya Bonaconsil Girls Secondary School okuruga muri Isingiro kubaasa kutwara ekikopo ky'omupiira gw'ebigyero gw'abaishiki ahabwa amashomero ga senior mu Uganda yona tikyabaasika bwanyuma y'okusingirwa omu z'akamaririzo erizooba erikuteerwa Rain Secondary School na goal 3-0. Okuhika omu fainoro Bonaconsil esingira ababiire biine ekikopo aba St Noah goal 3-2 omu kusumura za penalty abazaana barimu Patricia Nakato, Trina Nakawuchi na Justin Airengo nibo bateebera tiimu ya Rain Secondary School bakagisiga aha businguzi. Bonaconsil Girls Vocational Secondary School team tugizeho steady progress abokuba buri mwaka setting a target kandi tujya achieving. Last year tukatwara bronze, this time twantwine ekikopo kama nokuyasharaho tukatwara silver medal. Abana bange bakusambye naye Katonda bwatyo wakirese twakoze buli kimu on ground, but the best team took the trophy. But I know next year we shall do more so that abana baffe bali wangula ekikopo nekidde waka. So nsuubiza abafaani baffe abali ewaka abali wonna nti tebagwamu maanyi. This is only the beginning. Tukyakolera ddala okubeera nti notutumula ankole maaso okubeera ngeri ku level esingayo. Ekyokubanza nsiima Ruhanga awokuba yatubasi twire nkuwombeka munonga tugerezeho tukira finals tukira semi-finals konke zona za signing on tugezaho kuwombeka kushika businguzo. Bonaconsil hati yayigita ha Rain Secondary School ba champion St Noah hamwe na timu ya Amos kurabaho kujwekera Uganda mu mpaka za East Africa ezo kwija kuba muri Morogoro Tanzania omukwezo kurukwija. Gasha kwa Aloysius Byamukama omuri Kampala.